pemirsa siap-siap keluar ke lapangan. Siap. Smart. Apa dia nanti? dan tokoh masyarakat. Yang terhormat Bapak Wali Kota Langsa, Bapak Wakil Wali Kota Langsa, Forkopimda Kota Langsa. Yang kami hormati anggota DPR RI, Bupati Aceh Timur dan Aceh Tamiang, Forkopimda Aceh Timur dan Aceh Tamiang, Ketua Pengadilan Negeri Stabak, Wakil Ketua DPRK Kota Langsa beserta anggota, para Ketua MPU, para Kepala OPD, dan para camat dalam wilayah pemerintah Kota Langsa, para tamu kehormatan dan tamu undangan, hadirin rahimakumullah. Mengawali acara, lantunan ayat suci Al-Quranul Karim oleh Tengku Syahidah As-Saluddin
dan Tengku Syahrul MTA dipersilahkan. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين